Khawmual square kilometer makta doi za somnga deuh thaw lian le Tuipui square kilometer makta doi za thum somruk pakhat set zau hi han suang to chinte hei hi kum makta doi za thum liam ta a khovel omdan ania heti hun lai hi chuan clear car le Khawmualpui shan hi ala omlo Khawmual lian tak supercontinent an ti mai penjia chau hi omen tuifin riat lian tak penthala sa an ti hi om le top bok ti chuan penjia hi ke darin helitosphere plate hi kummak ta tuai tam tak chung a che thet nuwa kan tun khovel omdan hi aronin siam chua imasila hei hi atop na alandilova tuna hian la che chun zom zelin second tin hian planet mel mang hi hriat tham si lovin adang lam thet reng instrument te lo hi chuan hriat tham anilova maro chu kummak ta tuai zathum aliam le huna chuan kan tun khovel omdan nang hi chu i hrethiam to lova University of Texas ame geologist le paleontographer ni bok Christopher Scottizi chuan nio penjia chungchanga hian ngai ruat na ania scientist te hi iring ani chuan he Khawmual che hian supercontinental penjia proxima han ti hi aron siam chuak le don alo thlen thei dan muthiam tur hi chuan hun lo la om tura kan kal thuak angai don ani Atlantic Ocean le Indian Ocean te hi Khawmual zong mun khata anin som khom thlengin zawlam an pandona Khawmual tamjok hian Eurasia plate hi an sutura rin ani bok chumi ma chuan North America hi khothlang lama chason donin Eurasia hi khochak lama atol thunga Great Britain hian North Pole lam hi apan tura rin ani bok Siberia hi chimlam hun lum lama tol thadonin boruak hi anong ba ka alum thale turangai ani Africa hi Europe le Arabian Peninsula tenen hian anin sutura rin ani poka Mediterranean Sea hi bo 5 hektonin helai muna hian tlang lian tak Mount Everest ai po sang zok hi aronin siam chuakang California hi Alaska naya umdonin anin to na bora hian tlang lian tak ain siam chuak dona ti chuan Atlantic Ocean hi ronte donin Antarctica hian marlama Madagascar omna zone hi apan chho dona atopa North America le Africa te hi anin suleang South America ero chemang don lovin aom mun ngaya hian aom dona heti huna hi chuan Pacific Ocean hi lian lutuk to donin khovel mun chan vevel set hi chu aluang kan thil soitak te hi supercontinent ronin siam chuak le tura thil thleng tur te chau an lanilova khovel hi an thlak tanglam hlok don University of Bristol ame climatologist Paul Valdez chuan hun lo la tura supercontinent na khosak hi chu akhir don le ni in asoya lirhing tlangkang tsunami le asteroid te hian mishing te hi thlabarin min siam chun som zel don ma se hetiang thil te na mishing ati mang theina tur chan si chu atlem to don heng ho ai hian hurricane hi kan turna saber turarin ania he thle hi chu khovela in chong sang ber skyscraper te po ti chazo thei tur khopana ani don volcanic face atop nuwa Khawmualpui thar hi ain som fel ani chuan carbon dioxide hi atam don lea global warming in azui don awangin tuifin riat tuite hi ati lum chho don pa ka thle na tak hyperkin an ti mai hi athleng reng do he tropical cyclone lian tak mai hi kan tun khovela hurricane hlau om ber ai hian 50% vel setin a hlau om jok dona thlithot na dan pa ngai a let sa vel setana in thli hi atle do kan hriat thiam thei dan tur chuan category 5 hurricane Irma tle na chong kha darkar khata kilometer zani somriat panga ania Cuba marlama vaukam hi tuifon fit somthum paruk seta sangin anuai pok khovel history tuifon lian ber nilo ma se anaya omdu na chi anilo shrim ti
ti chuan Florida lama hian major natural disaster puan zui ni in mihring mak ta duai chuang zet chu son chua an ni a he hurricane na chiat na a thlen zong zong hlut zong he dollar tluk le ding on somsari pasari zet akai po tuna chuan he hurricane na a kentel thlite na chong le a thil ti chiat te hi pakhat point panga in han pun tir tala hetiang ang chi natural disaster hi chu nio penchia hi chuan a thleng reng reng don ani top hei baka hetiang Khawmualpui pakhata ramri then hian boina atipun run dona agriculture le factory lama tanga thil han siam chu ang chi te hi chu ti na hun om don lo wind generator mang ero hi chuan energy hi tranem tak asiam chu thei thung dona tuna ram le ram ing hir ngau na ang chi te chu ane plutuk do Khawmualpui thar nio penchia hi chuan ram le ram in ti boy ang chi hi chu ngai nei angai dona nature ti chiat lam ai ma in ma ni le ma ni ti chiat the na chan se asang sok to kan tun khovela hian fighter jet intercontinental ballistic missile drone le chemical weapon te om to in thina thlen thei tu hi kumtin apung zela nuclear weapon le shithalo manga in be ang chi te po hi thei to in heng te hi kan tun khovel din muna ral thuam om mek te anni heti lai hian hun lo lo om tura hi chuan adang lam hle tura ngai ani a tuipui na a then than to lo na Khawmualpui in zoma hi chuan leilung hau sak na in chu le chen na mun turin chu te in kan boi fo do na khovel hi ma sang mi te hun laya bok khan kan let le don ani ber ma sang khovel han ti rualin nuclear weapon omna ani to thung dona mihring chen in bichit zong hi asan don em awangin shithalo dar ang chi te po hi thunun ar sa dona kan soitak hurricane po kha a thleng reng reng don bok hemisik le sa in thlak tang lamina angong climate issue hi chu soisen vek thei po anilova nio penchia lowin siam chuak tur hi chuan Khawmual te hi pol lama tang hian equator lama tol khom donin anom na mun te hi ein thlak nual don hetiang ni chuan ram tam tak hi chu alum don lea USA hi chuan a chen thei mai don lain Brazil hi chu thalera achangang nio penchia hi chuan Portugal hi chu vur noya om thei mai thea Nigeria le Morocco te po hi an vot don le Spain ram bo ruak po hi Iceland nen hian danglam na om lawang kan thil soi te ho hi chiat na lai lir an nia heti lai hian Khawmualpui pakhat top hian tangkai na tam tak nei donin chung zinga pakhat chu zin vei wa hi ati ol sam do Antarctica tanga Uruguay te chu ke in akal phak dona Mexico tanga South Africa po hi lir thein azin mai thei don Italy ram vela cholman ero a thei to don lova kummak ta doi zathum aliam le nu hi chuan Italy ram hi chu a vot lu tuk to don ole penjia hi a om ngain ala om rengemo lo om thale don po ni se alim om te chiam don lova chiat na lir a ken tel don awangin a phurom te chiam lo heng kan soitak te ho hi Christopher Scotty zia ngai ruat na chau alani zuya he lithosphere plate che na khovel lu lai mek te angong tel thei dan tura po hi hriat ani lo he Khawmualpui thar nio penchia hi chuan tuifin riat zau tak om to don awangin tuya cheng te tan hi chuan alom om hlei tura kan ngai mai te a mihring te po longmang te a zin vei wa angai to don lo wangin pollution le mihring thrisel na ta na hlo om thei chi hi chu kan siam tlem pha nge nge don heti lai hian molmang taka ngai tu top chi anilova tuipuya cheng nungcha te dam theina chan hi chu ocean current wang hini in hei hian khovel mun sang sanga tuipuya te hian oxygen le nutrients te hi asem dar he current he Khawmualpui omna muna zerin ein siam ve a Khawmualpui te hi ein zom khom vek ani chuan ocean current hi om lo mai thei om lo chuan tuipuya hian
oxygen le nutrients te hi in sem dar ngai na omlova hetiang ang din huna dam thei chi tuya cheng nung cha thei chu a thenazar chau anom do ole khang te kha khawmualpui te ho ain zom khom le huna thil thlen dan tur te chu an ni a chiat na lam hi omlo ta se khawmualpui in zom vek hi thai ti zo kem komen na lama khan ingai dan lo soi ve don nia